uyu mugabo rero akimara gutema abo bantu bombi harimo n'umugore we yarangije ahita ajya kwirega kuri station ya police. Umeze neza ukurikiye BigTown TV nitwa Bu nje kukugezaho amakuru agezweho muri aka kanya n'amakuru abagiriwe avugwa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ariko twibanda cyane hano mu Rwanda. Umugabo witwa Nizeyimana Patrick wo mu karere ka Rulindo uri mu kigero cy'imyaka 25 arekekwaho kwica atemye Nyiranziramwabo Alice uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko na Hakuzimana Izayi w'imyaka 23 bari barashakanye no kuvuga ngo uyu nguyu babanaga nk'umugore n'umugabo. Uyu mugabo rero akimara gutema abo bantu bombi harimo n'umugore we yarangije ahita ajya kwirega kuri station ya police. Ibi byabaye muri cyumweru ku itariki 26 Nyakanga muri mwaka 2023 ahagana saa 4 z'umugoroba bibera mu mudugudu wa Rukurazo akagari ka Kigarama umurenge wa Masoro. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage uyitwa Mutaganda Theophile yavuze ko kugeza ubu hakekwa ko uyu mugabo yarafite inzika cyangwa se yarafite inzika uyu mugore we ndetse n'umuryango we muri rusange. Yagize ati amakuru yamenyekanye ko Nyiranziramwabo Alice na Hakuzimana Izayi bakaba babanaga mu buryo bw'amategeko bikekwa ko bishwe n'uwitwa Nizeyimana Patrick. Yongera ko inandaro nuko habayeho uwo mugabo yaramaze iminsi arimo akuza urwango muri we ariko ntabwo byamenyekanye usibye kuba yari yasinze. Urebye ntabwo ari ubusinzi cyane ati ni ibintu yari amaranye igihe akaba yarabikoze asa nkaho ari ibintu by'inzika yari yarateguye. Vice Mayor avuga ko hari gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane inandaro nyirizina y'urwo rupfu. Asaba abantu kwimakaza amahoro bakareka urwango. Ati aho kugira ngo abantu bashyira imbere ibintu by'umwiryane byo kurwana kwicana, abantu bagomba kwimakaza amahoro. Ikindi nuko abantu bagomba gutangira amakuru kugihe. Ati nimba hari ahantu muri kumva yuko imiryango itabana neza mukabitangaza mbere y'igihe. Ati yo bimenyekanye mbere ntabwo byari kugera aho abantu babura ubuzima. Ati ikindi nuko abantu bakwiye kwirinda ubusinzi. Amakuru avuga ko uyu mugabo ukekwa kwica umugore we yari yarigeze kwangwa n'uyu mugore yisangira Hakuzimana Izayi bari barasezeranye. So inkuru rero y'uyu mugabo waje kuba atema umugore we then akajya kwirega nimwe mu nkuru irimo igarukaho cyane n'abantu benshi hano mu Rwanda. Indi nkuru iri kuvugwa cyane ku bitangazamakuru mpuzamahanga ingi nahoze nyikurikira kuri Al Jazeera, BBC, nahoze mbona ziri kugaruka cyane kuri ino nkuru y'umugabo witwa Prigozhin. Hari amafoto yagiye hanze agaragaza Prigozhin asuzanya n'ikiganza na ambasaderi Freddy Mapuka. Uyu nguyu rero ni umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Centrafrique. Ifoto ye yatangajwe kuri Facebook na Dimitri Stade. Amakuru avuga ko uyu ari we ukuriye ibikorwa bya WENA muri Central Africa. Niko kuboneka mu Burusiya bwa mbere kwa mbere kwemejwe kwa Prigozhin kuva yayobora imyivumbagatonyo yapfubye ya WENA mu kwezi gushize kwa gatandatu. Urabyibuka ubwo mu Burusiya habayeho akavuyo ukuntu bikanavuga yuko katejwe n'uyu mugabo witwa Prigozhin. BBC Verify yakoresheje uburyo budasanzwe bwa software bwo kugenzura mu maso mu kugereranya amafoto asanzwe azwi y'uwo mutegetsi wo muri Central Africa n'ifoto irimo Prigozhin. Ni ifoto uri kubona muri aka kanya. BBC Verify
isanga bihura ku kigero cya 99%, bigaragaza ko ayo mafoto abiri ari ay'uwo mugabo. Iby'imbere biboneka inyuma muri iyo foto nabyo byahuye nuko muri Hotel Terezin Palace hameze. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya bivuga ko iyo hotel ari ya Prigozhin, ni ukuvuga ngo iriya hotel imazemo iminsi iri kuberamo iriya nama ikomeye, ari hotel ya Prigozhin nk'uko amakuru abivuga. Akagozi ko mu ijosi gashyirwaho ikiranga umuntu nko mu nama kamapuka kari gafite imiterere yihariye isa n'utugozi two gushyiraho ibiranga abitabiriye iyo nama. Gushakisha ku rubuga rwa internet ifoto nk'iyo nta zindi kopi zayo kwabonye za mbere yikoreshwa ry'iyo, bigaragaza ko iyo foto yagaragaye vuba ahangaha nk'uko aya makuru abitangaza. Iyo nama ikurikiye kuboneka kwa Prigozhin muri Belarus mu cyumweru gishize. Video yo kuri chaîne zo ku rubuga rwa Telegram zifitanye isano na Wena imugaragaza aha ikaze abarwanyi, ndetse avuga ko ibiherutse kubera ku rugamba muri Ukraine biteye isoni. Yanumvikanishije ko itsinda rya Wena rishobora kongera gusubira mu ntambara y'Uburusiya muri Ukraine mu gihe kiri imbere. Mu nama ya Afrika n'Uburusiya, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko yiteguye gusimbuza ingano Ukraine yohereza muri Afrika, akabikora mu rwego rw'ubucuruzi no mu rwego rw'imfashanyo mu gufasha kwirinda amakuba y'ibiribwa ku isi. Ibingibi rero umugabo witwa Vladimir Putin yaje kuba abitangaza mu nama ya Afrika n'Uburusiya. Binavuga yuko iyi nama umugabo witwa Prigozhin yarayirimo, ariko aho ngaho hafi nyuma y'iriya foto yagaragaye Prigozhin ari kumwe n'uriya mu ambassadeur wo muri Central Africa. Putin yagize ati tuzaba twiteguye guha Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central Africa na Eritrea toni ziri hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 50 z'ingano z'ubuntu kuri buri gihugu mu mezi 3 cyangwa 4 ari imbere. Uburusiya burerutse kwikura mu masezerano yatumaga ingano Ukraine yohereza mu mahanga zishobora kunyura mu nyanja y'umukara Black Sea mu mutekano kugira ngo zigere ku masoko yo mu mahanga arimo na Afrika. Umuryango w'umwe bw'Uburayi EU, European Union, wavuze ko usanga Putin arimo kuyobya ibihugu byo muri Afrika mu kwizeza kohereza ingano z'ubuntu muri Afrika. Akanama k'Uburayi kavuze ko bidashoboka ko Uburusiya bwashyira mu bikorwa iryo sezerano ryabwo muri Afrika. So nimwe mu nkuru iri kugarukaho cyane muri politique mpuzamahanga, inkuru y'inama ya Afrika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Hari n'ifoto yagaragaye nyine y'uyu mugabo witwa Prigozhin ari kumwe na ambassadeur wo muri Central Africa witwa Freddy Mapuka. Bivuga yuko Prigozhin nawe yari ari hafi muri ya nama. Ikindi kandi bakavuga yuko hotel yabereyemo iriya nama y'ibihugu bya Afrika ndetse na leta y'Uburusiya yarimo President Vladimir Putin, iriya hotel n'ubundi ari iya Prigozhin. Niyo makuru ari kuvugwa cyane ku bitangazamakuru mpuzamahanga. Nabonye France 24, Al Jazeera, BBC zigaruka cyane kuri ino nkuru. Iyi ni BigTown TV, nge nitwa Abu Wiz. Wakoze cyane kubana natwe.